mbaldo o fogole internet ke mbaldo o fog Sénégal mbaldo o fogole sereer e émission jom ñal ne te fiyantana nuun ine saate fe na leel Marfa Fako e ndako la nuun rek oxe fodna caméra fe ala la nuun ke ando te ref image mosuke image cagu ke a ref Thior Production TV a fodna caméra fe o pog no El Hadji Sene a fodno micro le émission jom ñal dako nom to yit ne saate cosaan saate aden sereer te ref Marfa Fako o leyna Marfa Fako ref image fa andoona yee wax dëgg yàlla xane an cosaan o leyna Marfa Fako o lay njom nda o leyna Marfa Fako itam o lay dina islam cemma ke i njasnotina koy yakarame ambassadeur na kam saate fe o leng présenter kate den wa kam ne oxe fodna saxo ñam maak a ref Ousmane Kangou oxe ke ref andoona yee te ref Zal Marfa Fako fop nana oxe ke ref faraxamano jannoon a ref ndeysaan Mame Ndour Seyni fogame a ref andoona yee historique a ref na njom an parcours fe andoona yee ten ref champion ke ndef na saate fe ke ne jaloore i njoka njal a paax internet ke a yone di no fa in site internet fe commentaire ke nda itam no ke ando defat yalla a yona fa in a suivre ke no image ke a mosando xa itam ke calel ke nda i njoka njal encore Thior Production ndax nu nga image ke nu nga atan fotine monte etel no an hille wax deug yalla a meñ calel ke kon ne i mbika rek o fogole xay i ngar étude un grand champion te ref an Zalo Mar o layna Zalo Mar koy wax deug yalla ay ga nga jëm fe xano lamit na mbira ref nda yakaram histoire fe xaye mayu yakamte an kon fogole internet ke nu ne cungo gena in i mbalida to la nu ne ko actuellement ne i mbika Thior xa yakara i ndokam mbine nga o fogole nga ngentane bo pare ko sogo ngar ke no rek jaar jaar Salifou Mar metef na ndebandong bo mete pamte njomne kon ne ki mbika Thior fati ndokam mbine inshallah mbaldo o fog Sénégal mbaldo o fogole sereer et comme ne i mbiyanta noon rek émission Njom Ñaal et a dako ɗeetik les anciens gloires et a lamtot o hik parcours den ndeysaan oxe fodna caméra fe koy ne i layanta nuun rek nu nga image mosuke te ref Thior Production TV ten foduna caméra fe o pog no El Hadji Sene a fodno micro le i ndako ngar na saate cosaan saate adano sereer nda saate dinal islam te ref tam Marfa Fako o layna Marfa Fako i yifa ndet ambassadeur ka andoona yee ndeysaan a mbiya mbi jaloore no wallu njom a jeg u fulla a jeg u fayda a jeg u taaga com a mbaag un to wax dëgg yàlla itam a mbi ten honneur fa andoona yee o layna Marfa Fako rek yaal saate xa maaga imamu xa maaga nda a kona kaaga itam a jeg ka te représenter na te ndef an le grand champion Ousmane Kangou i ɗeetiid an meen nga émission ti nan na i mbat maaga Mame Ndour le grand champion i ɗeetiid an xaye koy an garu an refe andoona yee yaal bes fe te ref Zal Marfa Fako Zal yàlla kimala te sadi buye njom malero ndebandonge to nder jema fek ndasnotina ndam itanga ci njake nu nga koy kilifa ke imama xemen fi représentant yoqinde notable ke fop xata hun fangen famosu xata hun o bug ciosan xata hun i yegor xata hun itam i mbugri fi ndamir kon no garna sate fe rek an hile wax deug yalla a jikaru ga fi ndamen kon Thior a refo xa andone wax deug yalla amin calel ke a gidmel lol kon Thior Production TV fo calel masum kon ten bisidu aye e émission Njom Ñaal a dako garna sate fe kon ne imbika yakaram imbaska mbaso eno Zal e imbasinte présente o a simno fogole a dalal bo pare i sogo ngar koy ndax i njom itam xuna commencer an xana jeg lamit ka andoona yee ndeɓandong na o commencer kan ndax jaar jaar ñakeer jega lamit ka saquma koy andame xan lamtin ten inchallahu rabbi i sogo ngar koy njalnor wiin we bo pare sogo ngar koy njom ne ndax itam o kiino kene jega jaar jaar fa andoona yee i gonle na taxa sax o no'el ka andoona yee sax fi'ino mbaldo mbala tokoris auzubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim i commencer an na bismillahi rahmani rahim pangina alhamdulillahi rabbil alamin bon o fogole Marfa Fako me xosima nuun to gidma nuun to yakar El Hadji xana ɗom koy pour mo lay quoi parce que kam siram fa lay i nda koy xani lay rek comme ino sesu men xaye xani lay bo fiya dara xan gidma mbinne te ref Alhaji Babou Sitor fa ade ami ten madu mena ñowa fa Fatou Marie ndeysaan Alhaji Babou tañ xat xam Joal asikam no bay bi sidam bo meke yaga ngene andu ndur fi une semaine ma te bisam bin Souleymane Thiaré pour ndalik alquran ma ref ma bo mission e safag mbato nomti dan ndur in kata ndur njo so hidme adana me comme la support ma meke bo ñalle xey a putus mo se dal a ci oxes mo se dal xaya ñak no xotit
te ñoo fami kaga o fadi danga minde sax te la rewe he ta a cuaxale sale ta putale ten njego bolo spécial o andoona yee ten xotna ñaamel waage yaqoox fa kan tribunal fop foox mangu ke foox fip ndaa waage yaqoox o bolo laaga meen xaƴan o ɗeetanga kam mbind xan waagano ga' meen i kon donc a jega ka andoona yee vraiment mi kame sanana teela may bo andoona yee waagkiim o lay yoka sax i ndaa koy sant ama den sant o tew xa andoona yee ten ref meen parce que kene sutooxu meen il faut o ɓeem ref meen o koroy de Ibou Ndiaye il faut ten ndeeɗu meen i mbe'egu ndokaɗa pantrena i ndokeegu mbe'egu ndaa mais élage ke u ndakaɗa wo ndokaɗara tout i mbaga mbono bo roog a feet to dukinum ngiro sedin rek bilahi wallahi to way mo ndo fogin to falinum xa palango naf kam ndaa xani mbono bo roog a feet to dukinum wallahi azim jeg xa koor xa andoona yee den ndafit meen ne te ref Mame Pathio ko sakum walo xe daan roog a yirmin daan te yir a yirmin ref Ibou Sarr men Alaaji Biram Gueye e ngoor ke nu ga'angaan fooge nawle es a ndef fa yoon yoon tegum a jega suka mbaya la yoon tegum a koy ndatam bo mbind ne nges ne layan mo ten batale caare mais a faalik a faal anda me ken taxu bo gareer quoi i oxey na maad carrière es a yoon fa mi na carrière ga a kiino xe ke moof na cinges ya ndokoy buloge tokores a ref il faut te mbi'a mi campagne ten El Babou Ndiaye i ke duufna foof xëy na kare fan i ɗegin meen bo Tambambe rek ndiiki tokores ne laytanuma rek o nuuf i refna no saate rek finde o nong xana jeg leg-leg ti jegu andoona yee i gonle ɓisa ɓisanin ma andoona yee sax tiga fi'e mbi te diwo ta soɓat ke nan ame koy xa bugna cek refo i a cek to an a pexey cek ne ceka damtoogeena bo i ngaran Njob ne waaw wo jegiro mbiif na cek Elhaj jërëjëf xun nu andu jega jaar jaar ga i ndaxan kangaan ngolna maana a ceeke ya Ousmane Gango njangir ne fadanga in fo Mbambay wadila Pambay fo Souleymane Coumba ino ngandegu den bo ndaw de i mbi'ane den lang anda o cek waage puus muul i mbi'ana den lang yipa den kam fane suxatin fo muul ina nguur ka fani major i ɓeer nana nguud kare ke yaay maak ke ɓekat nox saaku ɓeka cekake kam fe ngir sa den i mbadanga bo na koɓala maaga i njawit ka den xeɗa koy yaay maak ke ne andoona yee in mbi'u ken xeɗan ndefe meen koy ndaa xeɗan dépassé den a barka anu karim i i mbatna no ceka ke itam léegi te ref a jega ka ndax kumpare ɗu bo mujo ñaapa kumpa bo ga a qoox liɓ ka andoona yee ten ref nam na yini sax lool andim ndax ke poy maak ken i waaw maaga itam nama saxtu maaga i njanga alquran léegi ɗuwa fe faganga fat nu soosik ɗuwa quoi paaw ke ndiki ngoti mbot in koy sosa ɗuwa bo ndok min a Mariama Jammeh a Mariama Diouma a fi'a parcelle a jalegu quoi a jeg poy maak kate fudna ay paden no yogole quoi ɗoganin tok ga'ano sosamo sos bo a yisa kites a mbineke rek a pit jaadu ɓees rek te ref poy fi boy wa mbodna fa sabab fudin carrière fe bola ɗukake rek ɓuusa den rek bo a Mariama geno fa ba jalena foof le roxo dam mais ando foy ke me miyo te a xaro koy me a marilul xam lalu ndeysaan kono fogole yakarame ndeysaan début émission in rek keke leyame bere fi nga ref ka andoona yee ndeysaan xane ngar teen to nu ga doom adama itam nu goona rek a jega na jaar jaar o timo fo ndimoma a ref ka andoona yee a jega solo lool ndax ne o itam fata refum rabor ndim xam o pata fata refo rabor mo ndim xam jokanjal voilà mais ke laagoona maaga leyona Elhaj a fele xana felo letali trop garama gar soɓ pir no saate fane ten ref fata yoka sax Salman mo jaxmo anda den me njoma xatna na fafa ko a riɗanga meen xaye kon te felo la retan soɓ meen mbir kamil na andoona yee to ko reserve a lubadu coor i ndokega ndok kam pantrene jong naam de i ndokega ndok kam pantrene te leyame Salifou men naam te leyame lay keke ndaa me te commencer tina bo te dawa ndelem wecit me te commencer tina a lubadu coor i njom koy deɓandongama deɓan waagin quoi ne waagin parce que jamano yaaga o nojo fi'egum cafale nu fotona dunga cafale xan nojo um a lang jofo miñimo xaw a caf
yaga nuna commencé ida wela meke suba men pir mais tokor une fois gay andone wata maga ndax jeg d'abord wa andone xay do xamande fo andone pir sanko ñande do o fudana den wala bok na jamono fa fudana den wala bok apporter den kam ka anote def njomne dal aji kat fi nano na jamani fanaga suba men pir yam so amina afam musa sane telefon mag no xeke arfu magas so mena mam sanu so mena Cheikh Mari so mena Madou Mbagnang tef to kores wako pir kamila ndedu to gen ufa den yam anjojon gen fa Cheikh Mari teref mbir kamil angata nga ba ñun bangat gari fen de ñama andona nga pulay après nga ino bugo birato ha pulay quoi na gari fane i tele gari magna na magnan quoi gano ñom dal la kores ke waguma lay ten dal laman malam bok aha no sax si di saref to bugan ma bug i to caxante gim jom voilà o layna njom itam ndax ne saate fe itam i ande roga cit amen yale xam-xam ka andona ye waag njomare damen xam-xam njomare damen ndax jeg aten wa andona anda den avant o commencer a d'abord nano guye i njoma jeg anga na jamono faga neka saxtogo bo mar dal wax de layna mar fa fako pour o gar umen njom aussi ade ka andona wax deug yalla xandu xo andona roga gennam deug wala bëgg naa gara yaakaara o jeg nga saw xaja boga bit kam bit hélas jërëjëf merci Amoussa mais ke jamani fafago ala nga ñom na xaju lo rafi ando ke rafi no o fadi dan kam sate fane boga wero roga ya makka suto gor makka suto roga fe da nga teler nañ Cheikh Madi ni belti taden ngatti taden man bo makita ndax de lay makita la ne de nga dondo papke ando kam laranke larang tadi ko pando menne ya mak gor makke ñana den imbelti taden bo de ndaw makita la ne inday menne mof na no résultat iri fola seigne namuda attraper ko mar fa ko inde faten bo génération wi na gar génération Sénégal joy angar e ke dembi na men mayer e idura den dakino ke fombo dalum po mais ke kamil international xoy on a fa foot ga jum to yo fa jegro ko feloma Alaaji Mbay e so mena mamdou ino hop ndef ken wona de be saref man kam ino hop ndef ken de adwam fo xey ket met ñess de la babu sor yon fop adu xam jom parce que babu fi na xam da koy comme cit moderne mi faktu fi tige ko aha to jabno du dox to ino hop ndef gen ya sa o ga am lay undi bandongo jakere ngoy wala o jule gi na mo fta wi ne quoi mais refe kaga man tala ref to jeg ama jeg dole wallahi asima ki ya parsikum hélas xan kamisa sumde ndeysaan digil ndeysaan maaga i mbugu ngar sax ndax itam bo i sutwa kam saate fe d'abord o kiin kam saate andel ba pare a sogo sutoox no nan leg aussi o kiin a nanel ta fi ta suɓa kete fi na saate fa lay xaxan xaye bo i sutwa ye andona ye roga fiya o lam jom ye ando ye roga fiya itam wene den fop coma ndef o soɓ men pir sankoñ encore waye yaal xam-xam itam a ndef na saate fe ye andona ye salifo koy a yoɗno xina njom bo saate fe yege oxe kata ware wasti yiif suɓa men natango Ousmane Kango hen men Mamdoura hen men Babou Sitorino hen men o ñownu d'abord kam njom ne jopra kam xel kene saate fe wala boog a jeg wa andona ye xaye ado njoma jeg anga te jeg na te sax togina ndax winda dug weke mu de notina kar il faut que de no mar fa foko hélas jërëjëf merci ino inde de pir kese ka andona ye o drapeau fe danga say mbin wangan yokoy ndaw ker i ma fe lo ras nda koy i comprendre e fop mbage mbino xa drapeau jege gam temps bo bin wa ñañande misal daba yamu ñak ma bindox ma o drapeau occupé bindox ñañande nda koy ken fop o fiyan roga ref aha mais ke dal anda me saate fane ke dal o langa cosaan xo i meen meke fafa ko ok aha i ngar koy njomi mberan no drapeau lum refa nga na saate fe yo i commencer ka refa nga mose def na saate fe tam zal a commencer njomram no drapeau fo drapeau laga itam fo mo drapeau yo nam njom na saytu itam fo an xetitu so la ndigil njome so ferano drapeau Joal jeg tanum Joal Fadiouth i papat ken mbiye gena yongole ok on drapeau ndan hoy vita duma final nagu we chatanum i nda maga etumo jeg to drapeau ok i jong so go fu doxit mar fa ko meke xat men koy kem ngafne maraw gadu sax mayer mo feke i raw gadu mom mayer quoi
jilore tu mafre rawgadu delle rawgadu ke dimanche mafe kel final ke im mafra bo final fad in fa camara fe genna jilor delle final ke dal dimanche mafe kel ndat Joal gatid de nga am roko bulu jonges del andalo ngoyit naga final fi fata mafe xay naga